Karbi Anglong along Adarsha Vidyalaya School Minister Pijus Hajarika lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen Kangpu. Junior Teron lapen Adon Arabatum Lam Clark Kachipi. KAC Art and Culture Asai ka mahinpen ingding Troxike Brahini Karbi Anglong Autonomous Council mahang ke thek arni ke talon ponalong nong e ke pajir pon jamen ke paklang. Karbi Anglong live at Abirta ang ton pen arjik tha. Patumi vosik ni phain kora ICR ni Adap por phai kre isia por Karbi Anglong Autonomous Council All Secretariat Conference Hall along Assam Minister Pijus Hajarika lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen long thom Adarsha Vidyalaya School Kangpupon. Karbi Anglong arlotami loke charle hin ke paprang dunji lapen quality education atomon kai ke padover je phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen penang an loke charle hin kaching thur thek pon longlo. Lapen laan so se paprang dunang jilang kwa ke mangpen state sorkar pen chingki chingwaisi hum thom school Karbi Anglong aphan nang pilo. La solong lumbajong constituency angkang ihum nilip constituency long ihum lapen rongmong ve long ihum apharman nang PC patumi vosik ne phain kore ICR ni ingpulo. Mangso kangpua maya long MP Horen Singh Bay, MLA Dorsing Ronghang, Bida Singh Ingleng, Rup Singh Teron, Education EM Richard Tok Bilapen, Kedoan EMs, Mrs. Lapen Officer, DC Atum Chatong Dunsi, Miss Pen, Pachun Pon. On Adarkha Bidyalor Airport, virtually Udbudhan Kurlu, Ekon Nilipot, Ekon Mongowe, or Ekon Numbajangot, 18 schoolot Hub Halkoi Ami, Lorasoli Kikadiboleke Pra Kurisu. আমাৰ 10 জনকৈ শিক্ষকে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয় ভালকে কৰিব কৈছো যাতে আমাৰ গাঁৱৰ লৰাই আমাৰ ভিতৰ অঞ্চলৰ লৰাই ভাল শিক্ষা লাভ কৰে কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰে আৰু কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ডখনত যাতে নিজকে খুব প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত এই স্কুল কেইখন উদ্বোধন কৰিব আহিলো আৰু গোটেই কেইখন আমি ভাৰ্চুৱেলি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলো নিউজ ৰিপৰ্ট লংছডাৰিংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedamtang vosik ni phai kretroksi bhomtiar ni vophong asar arong asar aphan tangka chupang limdet lapen ahok he palam karbo phutha kachekobir Lakhain koirapho nilip constituency ke parlo koilamatia hawar vophong asar arong amikar Mohon Singh Teron lems chunbang kedamtang aporahur akor bihai pen lamki ki phologa jok kedamtang ni phai kretroksi bhomtiar ni junior teron ahemalong pherangkia tum humri dampen Abirta ke endamahu junior teron abang pherangkia thengno nangkaning jedunke Mohon Singh Teron phan nep nereke rong asar rats teron ta chokche lapen tangka chu endet pu karboke chini lor penalam kali bontalake angkur ka vela Labena phong la swalam ki alam kachethanang vera joksi men ningje pondet pusi junior teron labena sarbura rishi teron bang ronga saraphan dia johang pen lamklar chipi ponthu committee pen ronga sarben chingwai lo chipa thik lo pen chipa thik det pen and tarik ner kep pen tarik krit roksi anta hala kiri id mohon phanbang Mohon Singh Teron hambanang palong pitheke det aso pon ningi jang je ningi oi pen mane gangbura handame tangka alang li chuan e sitame ne la puya arbok del ahok he la solamange Manglong evidence sabi bola bang evidence sabi sinon gangbura ta dolo alang li phane dia tame chhanglo suri chhanglo Lapen labang solam klar ki pia maya hut rong asar rats teron ta chetong dunsi non of hong arlo solam ki ke klang phutha ke kaching sai nang ji do an lapen kaching ki ke chethan ke patep nang ji do an satame hemi siang bongsi chepa jut ponpo lapen kapre ka phan ke bang solam ki along nang che jog dunang ni lopusi wo phong asar rong asar rats teron penta pherang ke thengno nang ning je do chau chi dera bang yong si la song bong la poya ra song bong thot ningkang samalong wang pura bini pinang bong wang punte alang lipan akadia ya dia seroi na ape konsuri akijok che keles sitani to bong sipai disku ni to ingwat pon
Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live. Kibangji vosi ka chiklo ni phaing kora ke thom arni Karbi Anglong Autonomous Council ingdeng troxi kebra hini ke cho West Karbi Anglong hawar dongkamukam rong sopia longsi alir alon pen talon ponpo labangso ke talon pona hot Karbi Anglong Autonomous Council along art and culture sai kama hin pen patir pi ponsi nong ela pen nong e ke pajir ponjia bang pubang phia tumamen vosik ni phaing kora isi arni paklang ponlo Labangso phutha Clardak pen ke pachini pon lake Karbi Anglong Autonomous Council along art and culture sai kam IM surjo rong phara hin pensi vosi ka chiklo ni phai inkoira ICR ni anarlo por phai kre hini malom amethang asa he malom pherang kya mai kangnia hutsi pangdak ponlo Labangso pherang kya maya long ke pachini pona tengke ke pajir ponje nong ya men lake sarsing teron langkung habe award surhini rang kore ke thom Samson Singh Inti award surhini rang kore ke thom Khorsing Terang Award Surihini Rang Kora ke thom Laban CM Lifetime Achievement Award Surihini Rang Kora ke thom henlo Lapen nong ikelong ponja bang hubang phiamen laki khermi jerikin denga mekar kalitang rongmi milik lapen kalitang kajek timung bia sopo kalitang hundrovel milik aphan sarsing teron langkung habe award Surihini Rang Kora ke thom anong e pi pajir ponpo alar kedeng pidunjia bang lake sangpi sina milik pi Kalitang hundrovel miliga phan rat sai lapen rat chari along ke the dong ka cheradun ke dua joksi labang sonong e pi pajir ponlo so warlo tuma phan aning ki rungpon lapen amethang akeng pen ka charja thekja phan ke japon along ka chepa duk pi ga jok luru langso dipurong so pi pen kalitang long phangcho lapen kari kropia sopi kalitang ruby phangcho pi phan Samson Singh Inti award surihini rang kore ke thom anong e ke pajir ponja phan ingwai ponlo Labang sonong e alar ke deng ponji lake kalitang ruby phangchupia supo longchong taro henlo Rat sai lapen jutang jubat kang thoralong thedung kacherabdun ke duajok lurulangso dipupen kalitang kumra hanse lapen kalitang ingle rong pharpia sopo kalitang Elisa hanse aphan Khorsing Terang Award surihini rang kore ke thom pajir ponpo labang sonong e alar ke deng pi ponji lake kalitang Elisa hanse sopo Surendra hanse henlo Lapuson si Chief Executive Member Lifetime Achievement Award surhini rang kore ke thoma pharman ke pajir ponjia phan bang trok bang phubang phia tuma men sitami kangbai pon padolo lake dipurong sopi pen kalitang longkam terang lapen kache ti sopia sopo kalitang soi terang aphan rat chari along thedung kacherat ke dojok nong e ke pajir ponjia phan ingbai ponlo labang son nong e alar ke deng pi ponji lake Assam Gaurav anong e ke long abang phu Khorsing Terang henlo Borbon ulukunchi pen kalitang langtui teron lapen kalitang kawi rong hangpia sopo kalitang rangdang teron aphan rat chari along ke thedung kacheradun ke duajok nong e ke pajir ponja phan ingwai ponlo labang son nong e alar ke deng pi ponji lake kalitang rangdang teron ahemasor ahin penlo Diphupen kalitang saret rongpi lapen kalitang kamang terang pia sopi kalitang kani rongpi pia phan setami ingwai ponlo Rukasen Diphupen kalitang Khorsing Terang lapen himili timung pia sopi kalitang mebel terang pia phan jutang jubat kapaching thuralong thedung kacheratun ke duajok nong e pajir ponjia phan ingwai ponlo labang so nong e alar ke deng pi ponji lake kalitang mebel terang pia sopia klengsi Dr. Kaban Teron pi henlo Rongtheang Diphupen jeng rongpi lapen kalitang kanam ing tipia sopo kalitang pari rongpia phan lamet ahin ke thedung kacherabdun ke duajok nong e ke pajir ponjia phan ingwai ponlo labang so nong e alar ke deng pi ponji lake kalitang pari rongpia sopo ki bisi risim rongpi henlo Lapen inglong cherop Diphupen sar etho ingti lapen kalitang community mungpia sopo harsing ingtia phan jutang jubat kang thur pona hin thedung kacheratun ke duajok nong e ke pajir ponjia phan ingbai ponlo Labangso phirangkia mai kang ni pona porahut Karbi Anglong Autonomous Council along Joint Secretary Nirupama Timungpi Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture sai kamalong Deputy Director Rani Tirangpi lapen KAAC TCRO Dilip Katharatum phirangkia mai along Chetong Donrenti News Report Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi
Bangso do wainon ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji. Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dholajan sarmen rong parong pen nili kiswa kilahelo je nili te bang ajon area ajon kisu timi ki juro kido kasi along hina biye dwai ki en penda kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia the chilong ni delo la sinon agom long lo je nang timla arjun ini amar jiwon adwai arjun bidiga adwai la kichul pasinon kimia the chilong lo la sin Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy ner kapalong humri ignon Patumi vosik ni phaing koi arni Karbi Anglong ra raphan ke arni ki mi pusi hokpon deta henoni Athe Election Commission of India pen ke pang dak pon Assam Legislative Assembly ang hoi ke pabat along West Karbi Anglong along ria pharman non ke dobom MLA ang hoi EC pen hinian pabat pon tanglo West Karbi Anglong along ri pen ke dam tang kiliga hut inura phansi MLA chetoy dun longchot East Karbi Anglong pen West Karbi Anglong MLA ang hoi pangrum pet pen ing hoi plian si dochot Bonta non ke wangji Assam Legislative Assembly kilik ke pado ponji along pen ke East Karbi Anglong pen West Karbi Anglong pen MLA ang hoi kadto kabe bang pho MLA parjap si chetoy dun longpo Bangso Puthak Hills People Cultural Forum ate HPCF pen methangsa hemalong phirangkiama ingni ponsi India Prime Minister Narendra Modi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma, KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen, Election Commission of India Phan KAAC MEC Penpiga Reng Mapen Kachoro Alam The Pajirpon. হৈছে যে আজি অসমত 126 MLA সিট আছে এটাও সিট বৃদ্ধি নকৰাকৈ আজি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ অফ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আজি আমি যি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যে যেতি MLA সিট ইনক্ৰিজ কৰা হয় বুলি ক'লে মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলংকো আপোনালোকে অলপ চাই দিব বুলি আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ডিমাণ্ড দিছিলে আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁতে আজি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা লৈ পেলাই চিফ মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা লৈ পেলাই সকলোৱে মিলি পাতি আজি আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিল এৰিয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এৰিয়াত 4টা সিট আছিলে এতিয়া কিন্তু 5টা সিট হৈ গৈছে এটা সিট বৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ Bangso hut KSMI phu Thomson rongpi pen kaning je pona tengke vosik ni phai ingkoi arni ke ilitum Karbi Anglong ra raphan ke arni ke me nailo Bangso rani lake phurki molong mom mota dopo posi ningje pon India Prime Minister Narendra Modi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma then Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang itom phan itom ahin pe choro itom athe Intum Karbi Anglong Aparman Karbi Anglong Kaching Thur Nanji Amu Karbi Anglong Dukisum Alam The Assam Assembly Long Pali Long Japan CDC Nang Pabatpi Kaso Putha Bangke Niltum Karbi Locharia Song Ahin Pen Bangke Niltum Nagde Pemilo Welcome Lo and Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Mascon Salang Depan Churo Reode Athe alang ni dode sangse kabor even si ala CDC la non elimination bahut CDC ke banong abang ke ni tum ningarong memear ni lo Bangso Pherangkia Mai Kang ni along HPCF Chairman Laichan Ingleng Chunbang Dhiraj Dipusa Tiva Cultural Secretary Mukut Mithi Lapen KAAC nominated MEC Penpiga Reng Ma Tum Chetongdon News Report Karbi Anglong Live The Kelangjun Sports Association ahin pen patir piponsi Annual Men's Football Club League ingdeng hini kalitang kadom rong pharpi Memorial Trophy vosik ni phai ingkoi arni pen kepang chengpon The Kelangjun Sports Association atum chepatir piponsi aning kanwang ason thak peneng lethota Annual Men's Football Club League pangchengpon lo Bangso Club League lake kalitang kadom rong pharpia men pen kibipon peneng pen ingdeng hini an padopon lo
kapathu cheng chia prang te kelangjun sports association alama pangjar ponsi kalitang kadom rong pharpia phan kachikimo milur kaipon bangso phi kapathua korte tumpen aluhi angbong kapachinia por en ponsi kapathu pangcheng pon kapathu ke cheng siarni 11 Star FC Lapen Eastern United FC atumang bongsi pathu ponlo halapu kapathu ke thek muchora jok Eastern United FC atumsi goal ke thompen chepahai pon bangso ke pathu ke cheng arni alohi sarpwa manpen tekelangjun lamps chairman Amarjit Ingti kachetong donalong phuloni revenue circle mondal dhoni tokbi rat cyclem bangphu ajay Ingti atum chetong don anparta kalitang kadom rong pharpia sopo kibi tekelangjun lamps secretary Amarjit Tiso Mongol Singh Tiso aosa sarbamon tokbi atum chetong don bangso ke pathu ke cheng amaya long tekelangjun sports association amai phu semsing ingti rapchun bang joy hasterang football secretary sargang thir teron rahul tokbe atum bendang lok tekelangjun sports association claim bang phu bang phiatum lapen hawarara ratum chetong dun si mesen pen tekelangjun sports association annual men's football club league ingdeng hini kalitang kadom rong pharpi memorial trophy along chetong dun si ingsam jin pen pachun pon Dokmoka pen Samsung ingti Karbi Anglong live. Vosika Chikloni Pai Inkoi Erni Adapor Pai Troxira Chiti Malom Tila Basti Dudu Colonia Dunkedo Lahorijan Dudu Colony Tea State along Inut Pang Tek Tek Tea Bangpu Kititang Abang Arpum Kelong Busi Birta Ripon Long. Labang so Abirta Bokajan SDPO lapen Raikom Saiki atuma phan Pachini Pondo. Tong Sikot pen SDO Civil Bokajan Jalin Ponsi SI Somdon Swargiari ASI Tikaram Bharari lapen staff kido an atum chelang si adimaklong an paleponlo. Labang so por hut Bokajan Executive Magistrates dami adimaklong an kahumri dun pen karju ke thak asai deng ponlo. Githitang arpum laki sopinso lapen arta ningkan thong kep malom si doji puta pachini ponlo. Githitang abang arpuma phan Dipu Police Station along an Vansi Dipu Medical College along an postmortem asai kepating ponja phan tisik ponlo. Githi lot abang phua phan nithom apartment Morgue House along kepang thek kabor I ponja phan di ponpo. Lapuson thak taxi Adap porphai sirkebra achitim apor malom Dudera Tila Basti Santigao along satami inut githitang arpum kelong Abirta Bokajan Executive Magistrate SDPO lapen Raikom Saiki atuma phan Birta Pachini ponlo. Lapuson si Bokajan SDPO ke Japon atim lapen Bokajan Executive Magistrate atum adimaklong an pale pon pen abdungarai ki doara atuma phan karju pater tokasai deng ponlo. Labang so sai ki deng pon hut kachini pon tengke kithilot abang fomen lake Dudera Tila Basti Santigao arong amekar Fakar Udina Sopo Burhan Ali Hartaningkan Inkora ke Thompusi Pangchek Ponlo. Arona Tanga Ting Pen Siding Ponsi Kithitanga Bangar Puma Phan Dipu Medical College and Hospital Long Anwansi Postmortem Asai Kiding Ponja Phan Chisik Ponlo. Bokajan Pen Anantirang Karbing Long Line. Pinyada Babirta Kelponsi Kantoning Long.